Akenya kuma ikiro itiganite ni manyitire itemi kereka-ini ria keri Kandara Education Marathon. Ateng'eri makinyita itemi ihenya-ini ria kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Ni ndironire ri ihenya riri riratangathirwo ndironire he bata guka guteng'era na kumiriria because ni undu wa course area ni undu wa ciana iria turateithia, ciana iria ciumite micii hotete ni undu wa kugeria kumanyitirira na school fees. No horo ucio urahutia na njira nene na ndirona ni kwagiriire guka at least na njira o mwe kana iri ingi guka kunyitanira nao. Mathaa-ini ma rucini niguo ihenya riri riambiriirie guku Francis Kurima akihota ihenya ria kilomita 10 mwena wa arume, Frida Dida nake akiyukia uhotani mwena wa Nyerari ihenya-ini ria kilomita 21, nake Dennis Kipkeboi akiyukia uhotani mwena-ini wa arume ihenya-ini ria kilomita 21. Mwaka muthiru ndari namba 2 riu ingiona mundu wa kundeithiriria yani wa gutukunyonia training wega uria gubatairwo no ndike muteng'eri munene guku bururi-ini wa Kenya. Ni poa kusaidia wanafunzi because hata mimi naweza kuwa pale nahitaji msaada. I can plan something like this to give out to the society. It is good. The race was very organized and there was no difficulties for me. Muoroto munene wa ihenya riri ni gucokaniriria kigina gia guthomithia arutwo aria meka wega kigeranio-ini gia KCP na aria maumite micii hatiririkite. Umuthi twina mwihoko ati ni tukungania mbeca cia gututeithia gutwara hita ciana 7 kana 8 thiini wa secondary school mwaka uyu ukite wa 2023. Amwe ya aria manyitite itemi mahenya-ini maya ni monekete gukenio ni giko giki, riu makiuria aria maumite gicigo-ini gia Kandara kuhura njeki kioneki giki. Ndona ni ihenya riega. I really have enjoyed myself. Ona utuka kuma na ndoro nyingi na tumaria haha na haha ni da enjoy muno na ni ndona ona andu riuma na andu aingi muno no horo ucio no agenia muno na makiria yo guo ni reason njega even to the locals nigetha makanyita undu uyu na njira ire yagiri na positive way. Ahotani matugiirio na ngoga hamwe na mbeca baribari, namba imwe akiinukia kimanjika gia ciringi 21,000, namba 2 10,000, guku namba 3 akiinukia 5,000. No juria andu aria othe ya Kandara professionals, the elites, please come on board tuhote gusupport ciana citu nigetha ihote guthoma tondu githomo riu no kio gitigarite kindu kiria tungihe ciana citu. Koguo ungihota ungiremwo hi ni gwikinya umuthi no tu support na pay bill nigetha tuhote gukiongerera ciana iria tugu support cihote guthie cukuru. Ngiribotera Inooro TV kuma Kandara kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia.